जों joto saimano chini CAB tabuk CA thangka o CA no chini Tripura hastewo implement khaimangala khane chini Khorang otor TSF niti samo tai bo tongo chini oro demand je 6 schedule area wo khumulung TTDC headquarter ro travel ni bagai medical college tai university establish ma khlanya tai aba haikenya chini Tripura wo inland permit implement ma khlanya introduce ma khlanya aba haino chini notice o je aspa implementing tongmane abono withdraw ma khlanya aba haikenya chini Tripura hani tiprasarwchapmwng no constitution solution ni bagai जों permanent solution sano barat hakotono abo haino जोंनो introduce खालामा आरो ना अबरंनो सिनि सानमुं गाबसो सानमुं आनो जों दिनै 5 दफाति सानमुं बोसुद्रा संनायनो जों 3 hours नि बागै अरा आसुगलाय सालबोसो नि बागै आसनाय सालजानि बागै दिनै सालजा नासनाय दिनै जों अरो TSF tai Northeast Students Organization neso joto state capital no je Northeast state toma capital no 3 gonta ne bagai different time zone no student demonstration choli tongo sini koma demand songo sung saimano sini Tripura wo sini bororok sung jeta illegally document ruinate sino minority islam kibika government of India government of Tripura sung majority borok no minority islam kibika baike islam ka borok illegally babe document no ta borok majority tong tai up illegal influx jeng tongmani sung koine ban government no bong statement simi sung naya borono action na bai koinai je illegal influx choli tongmani ai illegal influx no check lainai delete ma khainai detect ma khainai deport ma khainai borono tai sini indigenous borok tiprasarwchapmwng ni bagai kaisa সংবিধান ni bisingo constitution ni bisingo ab indian ni সংবিধান ni bisingo no kaisa special babe tiprasarwchapmwng ni bagai indigenous borok ni bagai constitutional solution permanent solution klairenan bagai sini tini antai botongo sini inner line permit notice by Tripura wo inner line permit no introduce klainan including government of India taibo CAA jeta like a dangerous bill a bill for pass khaja abono repeal totally repeal ma khlainai tai APSPA am special power act 1958 ni abono bo totally notice ni pura rok saidani bagai sini Tini Astabal taibo sini technical college medical college universities amti haikena koma department khumulung khai TTDC headquarters tai joto TTDC area rogo khulungnani amo sin tini demand tongo tai notice ni jeta education tabo Indian education policy wo notice ni babai kaisa separate educational policy aro sini culture identity sini history notice ni history Tripura ni history school of phunjangnang thung abon sini andolon tini ni ar demand no tino sing tini ora Tini Astabal jak
3 hours ni bagi sit in demonstration ni bagi dong.